dia itu. Mula sanggup kan ngecas di bae. Udah. Loh, Mbak. Udah laku. Udah munggah haji aing lah. Adek. Kalau ngomong ini nah. Kak, ini dengan kula. Nyawan dia ai. Dengan marah. Eta jak Seru. Kakak. Seru. Seru dia mah. Dah hayang aing ngaran dia, ngaran jukut lah. Bermanfaat yang pengen kayak ngalintu, mikirin aing munggah haji pengen. Ya. Kesehatan yang sekali mah kagol nah. Marapan bebe nya. Sanggup lah. Isi gawe naon? Marapan embe embung, salat embung, bayang ka surga dan naonan sih ya. Gua mah ngor-ngor kieu suruh marban bet tah yang aman. Aja yang naon? Kawe. Kali koeng sih ya. Ayo, ikut alat tuh. Ikut alat tuh. Omelan beon kok di terus jalan. Sekalian. Dan maniku di parapan omelan hongkong. Awas dia Eru. Alah, si Mai diomelin sakala. Ibu nilari gimana? Dari mana? Biasa no dari kandang. Kandang apaan? Kandang monyet, kandang kambing lah. Apaan? Udah kita duduk dulu sini. Sampai berdiri aja. Udah kita duduk dulu. Emang Neng mau kemana? Mau ke depan. Ngapain? Jajan. Boleh nggak? Tiga nomor. Gimana ya? Boleh. Nih. Makasih. Ya, sama-sama. Emang Mai punya kambing? Punya lah, kan buat modal kita nikah nanti. Isapaan kali? Udah, mau balik lah sore. Ya udah. Wah, ada tuan yuk lah. Main agak dek. Tadi si Mai yang kawin. Kawin ke urusan bembong, ngarit embong. Para penona anak batur. Para banjukut ya kos be. Gusti, hirup bari. Oh iya, catatan ulan di sini. Suka dibalas tuh. Mana gulis. Kenalnya. Ya, kedengaran nih. Beri nungguan balasan di sini. Di mana? Tah, dibalas tah. I try to reach you, I can't hide how strong the feeling when we dive across the ocean of my mind. I
empty fight. Whenever you and I would dive across the ocean of my mind, but in the end I drown. You push me down, down.